Paluta ni na menti ase ne se o se oba ni bu n'anichie Paluta aba bedi oba bi atem na de anichie no o de to loudspeaker na ana ne eyelashes no na obi abeben na ewo n'ani nti na obo ne pre na de ko stage ne so ana menti de nti a ewo se wo se obi bu anichie nti ube kasasa oye quick tempered wo hwe me I don't fault him. I think say event organizers one majiji ne so ache. Now abusia, there is this particular video of Paluta na ojina stage so a na odidi atem ene oni akwa na oni nenya no na oyoba ene Paluta amfa nani anto se ene oye kese amanfo do no enso hwan abrantie di sister ya se sister ye madi di atem sabi o maame ne ade odidi sister ya atem kiremu se eye ne fa na oye maame no wabu na nichie me sister na ka se ne nyom enye de nti no on free stage ne so Paluta enya botre ne oyo video na ye pata Paluta so ntwa so nso abrantie no ebu afu style bia bi ma ene video ne beje entre hande trend papa ma na make say Vida Adutwumwaa so asuja no walamba stick Paluta senia etie me de hu details ni information ni videos ni bi e de bre we frame dan Kwasi Prince ha daily view gh so message so ba no subscribe na busunya no etumi akoso akonanim before me dey some breakdown ni bi ebebro no. This episode is proudly brought to you by Charistic Company Limited. Omundo za me shane za capsules ngwaji bi oyoba na ahwe mbe bia utie mi free aya na edu mfichi kwachi aya na uti ya uti pains wasi fidua mbro no so obi atumi to nka moja nkeche se eflo ma ohusane na bibia atumi dim na emayi e batoto 2-3 days na twa kwaji za me shane za capsules ni bi oba entra ho wa hemfi ho no emenka be yi nka bi e wo ho na bibia atumi adum ndo e da oskun so FD awie dia tum say ye open do to akofoma se herbal stores bi e benwa onsa ebe company fo endo yi amabobo so ebi abusia yemna yensem so over the weekend and as a last weekend in twem no na Ghana for animtofo bi e United Kingdom UK e perform e dwumade bi ase the likes of Sister Fia, the likes of Paluta na ne omo perform gigi amanfo ani Ghana for so anaje tridi ni tradaje entre ha na chezo ani omo gigi omo ani na busie se wani na ensese oka so Sister Fia na di kan e perform answer na Paluta ebe performing na edo Paluta so no ebra no oto nwum na so oba stage to nwum no eba no ana oba stage no so no ni bufu ye you don't give a fuck about me, I don't give a fuck about you. I don't think about me for the past with young boy. Oh, wait, is that Kwasia? I'm going to keep on I don't need that. abusia video ni bi eno no so ensem na se kire ni nyina no ene se Paluta e kire mu se one particular Ghanaian lady bi e wo dwumade na se a ebra no over stage no sister no ebu na ni chie di kan no sister no san ka kire ni se nenwumo obebo ana so perform ni nyina no enye de nti Paluta enye ne ntentem na o free stage ni so na eno na anya brand ne da na so tensem no anya ne de ene obobo na adwen pa na yese bi eburu se ne di gahwe no ode emase edidi na tem na ensam ne ba ye na agentre ha wotentan kese ne social media no so mamanfo bi no mkire mu se da bi wo ye artist nti no ye won nsem bi wo ha ya no wa kuli o tempa so hwan abrante ne didi na tem na make say Vida Adutwumwaa no so ye entertainment pundit abe kasa e wo ho kire mu se abrante na de okoye ye no se bi eburu eye ne yemo ho nsem ida se oyohufo ana se Paluta ni din a waje no ehuhu atone so because wo kire mu no ka se dwumedia mudi ne emma se bio ye bro mu ofie aware mu ene nkwada mo bonsefo na mo ye sa dwumedie no agigi sika edi ama omo na se wa ye dwumedia asemti a eda so ti sei na artist Paluta aba bedi oba bi atem wo ho a unya kukudro ka kire yen se Paluta so feelings into hu bibia enkoye mana e wo so timi gina bedwem eye niema sana. I understand perfectly say obi o talented bia or a complicated person
So why will be a extraordinary talents be a ne man kototin sa and into more one when I'm managing no and there was some mama juni konema bebre so can na yenye emotional intelligence classes in chadantre. But this time there's a lot of information on emotional intelligence as an artist no e was unhunu baby obegina ene kasa obeka ne na mentiase ne se o se obani bu na nichie na de enichie no or the to loudspeaker na because mentiase di ana ne eyelashes no na obi abeben na e won ani ndi no obo ne pre na de cost stage ne so ana menti de nti a e was se obi bu anichie nti obekasasa. When you know it boils down to craft. And sana ube stage so ababe performing no. E was so sheshe uniema obabeye. Me drew her, metunyumu akusi ha. Me dancers ibe say drew her. E drew her sani ko say ya menso me dem ho ba ka dancers no ya say drew say. E drew say dia mema me DJ ne de nyum na ba form na mama manfo na to because enyum we dey e drew line we na chorus so ya amanfo na ni je ho. A dear craft eno share and son of Kakojina stage in so. Because I idea one management, I be to crata swa. Meaning is obenya da jejina bedroom made your baby atem. They be a track, 2 track, 1 sa ye nama ye mimia so bossa. Roll it, and quantu kojina baby, then you expose yourself. Now, Kofaka say or apologize. Ya, minu ya encounter Kim Paluta da on TV. On UTV. Nana ebimu reaction from program ebimu ka say oh yeah quick tempered me I don't fault him because me nim say obi a what talent bia no bibi sa but apology no I don't know say ebitimi ama patrons no ekoma at all muyema I can't really tell because me jeni ho a menti ase ade a wo se wa underground over 15 years I pray. And utie ne nyumfoko na o se first na aduane ni nsuo kro nye sika nyeden enfanto na fe finally yakopon bie kwan amawa. Is this how you treat your patrons? I think say event organizers one ma gigi ne swache yeah or organize your one event wa brotre oboni hu muso ekoye ne winter time on hwe so betimi nya nipa 200 mpo and that forms how organizing event e wa manone and that forms and I heard say so obekoto Senyo obi na behihye bibia ma na ono akasa fa ne hu shame because we've been with artists omo akasa tigana ha esihye bibia oria no was sent to kwakwaboche a week or 2 before the show no na wa ye advertisement wa ye promo se ne be yankofo beba na se wa fa sa ya onimu a minyi ni se ubeka oba bi a odi CD beka ho se me kan what the make na say minjindi because you labor into event organizers is either say or you coward and I say she still starstruck because I said now when you interview ya and ye hu statements bia e free on side e dey den e diaba so onche ye say UK e get it tired of ono Kim Paluta now me who baby your best layout bm e wa brochi because so what she terrain na is a little easier on the UK market. And enso bebrenti akwantuo no ntisa America who free one state to the other ye night me boy ehun chenku Dominion Center ne akoye bibi say ama enti ye besre no when you focus on your craft o hihye performance no to krata so a minjin di say ubenya time e de obi atem enti ye besre empa ho he still has time to apologize but he should make sure say at every moment no emotional intelligence no ebede di woni dwumedia odim. Abusia video ni bi eno no so particular video na e pop up no na one Ghanaian lady bi na e friend Sandy ono ana the video no beto abontin ma Sandy ne so abekire the side of the story concerning Kim Paluta saga okodidi obi atemo stage no e pa cho me na me wo ho me ne eyewitness entim be hwehwem ne ekwan e fa so a e ma ne didi obi atem so ati ase me hu so obi e Canada program ne de e ye kama enipa ba ya nkasa just say if you have a perform me first. Kim Paluta eba ya what day party all of a sudden like we're giant no say obi bubu na ni chi.
fancy thing on the bar. What's in the next one again? Everyone is proud. No say obi bubu na nichie. So I was wondering why then I assume to say like who say obi ye day did you bubu we nichie like nipa ni bu we nichie me ko share ho me hu ma me be to be frank na Already say reggae de ampa me hwe reggae na sama me nam de susu no na me bu so say Kim Paluta. And you ma wo to wo hwe wie me se oni minya eye contact birth 3 or 4 wo hwe we no hwe did not we go hu say maame no ebu ani chie eno ya fanton chen sam passes that ebu ani chie a chesementi ase e dey ntina wo unim so wo mpo obi asem na wo to the ticket e ba the program on packing Paluta asema enka on to ticket £77 like one was this money no because onim so kra na wo ye big artist a wo ba program ntina o time wo beba it could be say e bia na ne bukura fu obi se wo hu e na tam onim benya eye contact na o bia ne bu na fu bi be na nye Kim Paluta kra na or refer to. And it's hard way see ye there to be frank, me so embarrassed. I was like, and the temper didn't try sitting in our manner there. It's a hell no. It's a hell no. We are not in Ghana. You need Ghana, me pacho pa. You're United Kingdom, me pacho. United Kingdom for the me soba and yes, it's all pa. Abusia ensam no tofa anamabo de akyerɛw na makyerɛkyerɛ mu no ntino sei na etie yɛhwɛ ni mu anso sanka Kim Paluta so ahu nko bɛbɛ apologize so hwan abrante ni so oni obi aka sɛ bi eburu ade oyɛ no the rightful thing na yɛhwɛ ni mu ase ombepacho na adwebrew entumi emre bekoso de ne adi nsɛm na chi de betofo bi aba no yɛbɛ mahwɛfo ni ne atifo nso hu mesew so ba no subscribe na busua na timi akwaso ayekesi bi fa meja mekrama me akono Charistic Company Limited hindi eba me sham kwajibi uyobi malaria typhoid diabetes or blood pressure and lower cholesterol ni bad cholesterol no wedru any hindi heba mission trauma malaria na se fever encounter form na zaman capsules ni ememedru ebe mo gina so brane uyobi a sexual weaknesses yade low sperm count wo so do yiri komtwa compem sisi na ho asane egu form eni enso toto ya won ka no sa sabro hu ba bia ho famfa edru ebe mo gina so brane ndo ye da screen sui FDA ayuma dia tum se ye open do atua okọ pharmacy herbal stores bi ebenwa onsa ebeka empanifo ndo ya mabuboso ibi efra me dan Kwasi Prince nyame eyadoma da se ne biem ibedi ehye mu subscribe share comment free baby a wo hwe free na ebusua no ntumi nkoso nye kese makrao